Na međunarodnom skupu sa temom hraniteljstvo kao podrška ranom razvoju dece svoje iskustva su razmenili stručnjaci iz oblasti predškolskog vaspitanja, zdravstva, socijalne zaštite dece, hranitelji, profesionalci iz Zavoda za socijalnu zaštitu. Ova konferencija ima međunarodni karakter. Tu su nam gosti iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, s obzirom da želimo da razmenimo iskustva. Tema današnje konferencije je urgentno hraniteljstvo, odnosno urgentno zbrinjavanje dece uzrasta od 0 do 3 godine. Naša država, kao i države u okruženju, su zabranile smeštaj dece ovog uzrasta u institucije sistema i njima je potrebno obezbediti adekvatno porodično okruženje za situacije kada, nažalost, moraju biti izmešteni iz svoje biološke porodice. Upravo iz tog razloga u Centru za porodični smeštaj i usvojenje na ovoj konferenciji žele da promovišu svoju uslugu, da pokažu primer svoje dobre prakse. Takođe, u sve naše druge aktivnosti koje smo realizovali i za roditelje, bili su uključeni hranitelji, a sada, na primer, i na jednoj obuci za podršku roditeljima i starateljima dece sa smetnjama u razvoju uključili smo hranitelje kao buduće voditelje takvih grupa. Centar Harmonija bavi se edukacijom o ranom razvoju porodičnih odnosa i rade sa hraniteljskim porodicama. Njihova ideja je da se hranitelji uključe u sve aktivnosti i programe centra kako bi omogućili deci o kojoj brinu ravnopravne uslove sa onima koji imaju i deca koja žive sa svojim biološkim roditeljima. 8 godina, za ovih 8 godina ima sam 8 dece na hraniteljstvu, 2 standardno hraniteljstvo i 6 dece urgentno hraniteljstvo. Urgentno hraniteljstvo u stvari koja je i tema našeg sastanka i okupljanja. U proces hraniteljstva sam krenula kada su moja biološka deca porasla i kada su prestala potreba nas kao roditelja da im pomažemo. Tada smo osetili potrebu da možemo još nekom da pomognemo i onda smo ušli u taj proces. Tokom boravka dece u hraniteljskoj porodici javljaju se brojna iskušenja, kaže Ilić, ali im je uspeh koja ta deca postignu najveća nagrada.